wei ka kentai ka badon laingut ki kun kala ino yala utngar bat yala ki kun aden bakalaya it bat wei usam la pule ubadang kelas 12 kuble shibon ya pi baro ki bape jakane ka video sobha banang ye kersan nakapor sakapor jakane ka channel kane ka kentai ka bala he kerta ka bala tip kerteng kum ka sabnam ka badairu nakaniam muslim kala i chadu kata-kata ya wei kena pule badang kelas 12 ubadai nakaniam hindu hatu bakalarai ban ino yakikun bat ya utanga jongka patan lesano bat uta usam la pule tang kata hendrai kala penkala kerteng ru yalade naka sabnam syaka shivani bat ka kerteng jong uta usam la pule ubadai utanga baar jongka ukerteng usiwa nakaliang kine ki arnut usiwa bat ka shivani kilaya thu ba kilaya poikha daka mon sobha jongki bat paro arnut kilong ki bakmen hadu kata-kata kakum kacing ong jongki ni arnut ba umtei bandon manu batuklar ya kacing em jongki ki ong ba namar pakite kirang ba bat kilakular ban em bat ban yaplang kane kacing cia kate hapo ka distrik Amroha jongka jala Uttar Pradesh ka bahap hapo Sipnagli police station enrai hakane kacing cia kaladon kacing syakot na kasnong hapo kacing tuklar jongki bahayeng hasem enrai nakalian kasnong kalasya batkersan ya kacing kerpat jongki ne ki arnut kumta kasnong kalarai bakane ka kentai kala bansa kapa kamon